හෙලෝ යාළුවනේ අද දමියා පන් ෆැමිලි එකෙන් කණේ ගේම් එකක් කරන් යලා තින්නේ. අද කෑම ගොඩක් තියෙනවා. ඒක චුට්ටුව ගැක් තියෙනවා. ඒක චුට්ටුව ගන්න තින්නේ. ඒක තියෙනවා කෑම නමල් ලියලා ඒක අරගෙන කන්නයි තියෙන්නේ. අන්න එන අද ගේම් එක. දැන් ගේම් බලමු වීඩියෝ එකට. Lollipop. Ada data. Oke. Oke kak. Oke. Jadi kami tadi kasih bang itu kasih deh kan? Ini kau. Jangan lagi. Pokok kerana. Lunu kak. Dia keren. Kan keren ya kan? Ini anak. Gatal. Coklat ya. Popit ya. Kok coklatnya mirip? Popit jadi. Hari ini siapa ikannya? Saya kan sama itu ada. Lunu mana nih? Jawab baru di mana? Oh, kau mana nih? Kamu kan? Tunggu dia gimana? Dan air kan? Air boleh mana? Kau makan apa? Paling apa? Paling ada. Kan tadi? Kan. Eka baru dah. Bye bye kan. Kita boleh kan? Kaman nih? Kan? Lentang. Biar bang sih ya, orang biar bang sih yang mana? Jadi, dewa hilang. Ganing bang. Pinggir sih. Itu bang pinggir sih. Itu dia. Udah kalau Ini kena merah ya. stick. Ada ni. Ini kena. Miskel tambah. Iya nih. Aku yang bantu. Kan? Sama. Yang tangga ni. Ini kena giring dia. Lalu ni megang apa? Ayo ada nak. Juga lah. Deh dah. Udah dah. Kalau ada walau ini kamera. Bisa kan? Kamera ada main apa? Udah dah kan? Iya di bawah. Beda kamera. Ada dah. Kalau dikira dia dah ada ini. Lu beda di kamera Mana tu? Balik ya. Nah, main ini. Kalah. Istirahat. Bila? Dua. Bener kan, bener kan? Dekat jadi kan? Nanti kita pegang kukeo nih. Miris. Miris. Kalah banyak saran nih. Aku kalah pak. Dan ini tinggal bulannya banyak ni. Cito. Karena kok. Oh kan lu. Ay kayak ini. Sekarang kan. Kau kan nih? Dia kan malu dah ni. Oh, kan nih. Bener tuh, Orang yang ada kata. Dia Kamera tahu ini. Om dah dua itu. kan, biar kan. Kayaknya bodyguard nggak cuma gitu. Ali, enak. Udah game con noi ini. Ayo, udah game hamba. Baik. Mereka dah.